Geli Kürdistan'yan problemek derket em devam bikin. Me bahsa îro mijara me mijara felsefeya Kurd e. Em dixwazin derheke felsefeya Kurd de hin tiştên berbiçav bêjin. Gelo felsefeya Kurd heye. Çi ye? Mijara çi ye? û yek car car hûn dibihîsin. Bahsa dibêjin ya tu çi radikalî dibêjin. Yani Kurdiyatî de radikalizm. Radikalizm heye tune. Bingav peyvê çi ye? û min gotu ve dubare bikim berê her tiştî milleteki 100 sal, 200 sal, 1000 sal eğer mülkiyeta xwenda kiribe, ew mülkiyete welat tamamen dikarin dirişmên hestiyarî bêjin, lê dawiya dawî de dünya li ser mülkiyet hatiye avakirin, her millet mülkiyeta xwe heye. Hin millet mülkiyeta xwe bi dewlet tapû dikin, hin millet mîna me bê dewlet mülkiyeta xwe din xizmeta xelkê de. Ew însanê ku mülkiyeta xwe daye însanê din, xwedî dernakeve, kesayetiya wî ew însanê ku mülkiyeta xwe xwedî derdikeve kesayeta wî. Em ê wara binin berhev. û yek jî bingeha felsefeya Kurd da çi heye? Çima mesela Kurda wexta behs dibe yekser yani çima rêya felsefeya Kurd vekirîn ne? Elî Şeriatî dibêje ya dîroka felsefe xıyanetî li Kurda kir. Tenê dîroka felsefe xıyanetî nekir. Dîroka hunerê jî xıyanet li Kurda kir. Dîroka siyasetê jî xıyanet li Kurda kir. Çima? Em behsa bikin. Hevalên hêje em kin İngilizce konkret yani berbiçav mêzekin gelo çawaya felsefe Kurd çi ye? Wekî gelek rewşenbîrên dagirkeran Tirk û Ereb Faris û hin rewşenbîrên me jî xwedî qebûl neke ew kas xwe mezin dibin û felsefe xwe biçûk dibinin gelo ew çi ye? Ew ji ku derêtî? Em ê ser wî bawer dikim ser felsefeya Kurd tiştên zelalên bêjin ew ku vî bernameyê temaşa dikin ew bêjin belê ji vê şûnda ew bêjin felsefeya Kurd heye. Yên berê jî dibêjin henin. Lê bi rastî heye tune em ê ser vî tiştên zelal bêjin. Yaşar Kemal romana xwe ya sêyemîn de behs bû yerekî dike. İnce Mehmet lê dixe lê naxe xilas nabin. Sîstem nayê guhertin. Yek tê xirabtir tê. Avdû axa diçe û Murtaza tê jî xirabtir e. Nizam Kenan Çavuş tê û Welî Çavuş tê diçe Welî Çavuş tê jî wî xirabtir e. Şerekî navbeyna dewlet û înce me te heye. Ji xwe ew dîzayna şer bi xwe bi serê xwe tiştekî xurt e. Li min jêra gotibû kekî Yaşar Xwedê rehme xwe lêke însanekî pir dilsoz bû, sohbetê pir xweş bû. Bi saya hevalekî de me tekilî danî min jîra got yani di Tirkmena da isyankarek wisa serîhildanek wisa dîrokê de tune ye. Tevîya ji Kurda girtiye min got. Yani ew nebe ku navê me bigirî û navê xecê keniya. Yani ji çîrokên Kurda girtiye lê birabe. Ew serhildanên dijî Osmaniya, dijî dema Cumhuriyet Komara Tirka da hin serhildanên Eleviyan û Türkmenan jî çêbûn. Li Boğazlan tenê 10,000 însan kuştin. Yani ev dîroka da heye li gel Kurda Alevi jî hatin kuştin. Bi taybet Türkmen hatin kuştin. Ji ber wî Türkmen hemî li Kurdistanê ne ha. Di nav Tirka da Türkmen tune. Bajarekî Türk tune yektir Türkmen hebin. Türkmen hemî li cemenin. Berî divî da rojekî Murtaza axa diçe cem Çavuş navê ji bîr kir. Dibêje yan ji fermandar dibêje em înce Mehmet nikarin bikirin. Mümkün nîne. Mêrik mirina xwe da berçavê xwe ciyayên Toros emrê wî danin û xelk jî hez dike gund û dewr hez dike hemî eşqiya em teslîm bûn ew teslîm nebûn. Em çi bikin? Dibêje bes çareyek wî heye hevalên hêje ya godarî bikin. Giring e. Dibe yek heye navê Rüstem Çavuş e. Ez nas dikim. Li Kozanê dijî. Yani bajarê Edenî. Dibe dû bajarê da di bahçeyekî da wek xaniyekî bê serûber mîna holik tê da Rüstem heye. Rüstem gaziyê Çanakkale'ye. Şerekî mezin daye Rüstem Çavuş navê dengê aslen ji Wanê ye. Lê li wara bicîbûye. Yaşar Kemal jî aslen ji Wanê ye paş li wara bicîbûn. Kurdên me wisa pirin li Edenê. Dibêje em wî bigirin. Ew pir dilsoz e. û zarokê wî pir birçînin. Hevalên hêja ya godar bikin. Rewşa me îro înce Mehmet em bînin cem hev. Dibêje şerwanekî wisa ekît e. Li Çanakkale herkes navê nas dike. Rüstem Çavuş koka İngilîzanî ye. Belkî dijmintika İngilîza jî ew e yani Tirk per siyaset Tirk di şerê Çanakkale'de Kurda pir xistin pêş, qehremanîya Kurda jî pir xistin pêş,
İngilizce züğür şunda düzmünü menin. Siyaset u diroka siyaseti per cüda hevalin heca. Em gele pertiş bikin. Dibêje em vî eski Rüstem Çavuş'u bigirin bibin wê derê em hinek nan û berê tişmiş diyarî miyarî bin zarokî zarokî birçînin di holika da dijîn bêxwedînin behsa gaziyekî pir qehreman dike ha yani hûn Kurd bin hûn qehremanî herî mezinê Tirkiye bin Iraq bin qîmeta wî tune ye cî wê holika hûnê holika da bijîn ew ku na qehremantiya van dewleta dikin bira baş godarî bikin pêşeroja wan jiyana wan di holika da xilas be berê Holuk ez şerm nabînim holuk ez ji bo Kurdistan dikarim bijîm lê ji bo Tirkiye naçim holika. İyice ew Rüstem Çavuş tabii dibîne Murtaza hatiye dibê law ew bênamûz bêhude nehat tiştekî bêxêriye lê zarokî birçînin jina wî beroştekî tev dide av tenê ye dikele tiştek tune zarok birçîn dor digerin wexta erebe tê da biskûvî çikolata xwarin zebeş her tişt heye zarok hücum dikin. Tabii Rüstem dikare bêje na kîjan bav dikare bêje buna ez piştî vê bûyerê behsa Elî Dûno bikim di felsefeya Kurd çawa ye çavê hinek ara têxim di orta çavê hinek ara têxim em bêjin ji bo ku bibînin felsefeya Kurd tenê di kitêba de najî felsefeya Kurd rihê wî milletê de dijî carcara zirar jî de wî milletê carcara dikare wî milletê tune jî bike lê ew felsefe bingeha xwe ji ka aniye ji nirxên însanetî aniye Wexta nirxê însanetî xirab dibin ew millet nirxê xwe neguherîne bin dest dimîne mijara me ev ye hevalên hêja Rüstem dibê Murtaza dibê law dibê tu axayekî ne însanî te nas dikin we lev hatina te xêrê nîne lê Xwedê ji te razî be çi bêjim zarokê min têr bû Murtaza tabii tevî komutanekî dewlet ha dewlet hatiye cem Rüstem Çavuş dewleta Tirk ji me mîzrav nikare hatiye cem Rüstem Çavuşî Kurd dibêjem çi bikin Rüstem navê Çavuş hinek tevlî hev bira nebe navê Rüstem Kurd Rüstem dibêjem çi bikin ji ber romanê de Rüstem Çavuşî heye cildeyekê de dibêje em ê bibin tu ji me re me mîzrav bikire bes ya dibê girtina me mîzrav we rihet e yani me mîzrav tu nikarî rojnameke dinivîsînin radyo behs dikin law hûn dikin nakin me mîzrav nikarin nêzîkê bin dibê wele rast e tu bigirî te Çanakkale te dijî İngilîza qehremanî kir te koka İngilîza anî tu gere me mîzrav bigirî dibê me mîzrav însanekî baş e çima bigirim dibê wernebêje cem komutan dibê baş e ama zirar dide xelkî baş e çi bikim wexta ez bigirim soz din em ê nekujin dibê em soz em nakujin tabii Rüstem zane vara derva dikin zarok wî têr bûne Rüstem çi bike ji bo zarokê xwe têr bike birçîne perîşan û bêxwedî ye qebûl dike dibê belê ez ê herim bigirim û diçe serê çiyê esker li kuntara çiya mane bi sedan bi hezaran belkî esker û Murtaza jî li wê derê ye awkatê wî jî sistemekî Yaşar Kemal Busa çêkiriye yani ağa temsila komara Tirka ağa avukat yani parêzer û esker fermandar bi hevra milletê ser milletê Kurd ser milletê din jî zulmek çawa çê dikin behsa wî dike ja Rüstem terecem me mîzrav nêzik dibe gulekî berde dibê law memê silah xwe dayne û teslîm be mem jî re behsa filozofiyê dike dibê ya Rüstem navê te bîstiye tu Kurdekî hêjayî tu însanekî delalî ya tişma mı dikujî tişma mı tu nizanî wexta tu min bidî girtinê wî te jî bikujî dibê wele dizanim mesele çi ye welleh dibêje me mîzrav dibê welleh ez qîma min naye li texim ji min dûr biskine bi rastî jî mem ew bîstiye romanên berê de behs dike yani tekiliyekî bi çê bûye dilsoziya wî du kes pir mühîm in xwe qayek ağa Osman ağa ew ji gundê Weywey dibêje ew însanekî dilsoz alîkariya me mîzrav dike û tabii Yaşar Kemal acêb e ew Osman Elevî ye Türkmen Elevî ye navê Osman kiriye û yek jî Rüstem tabii me mîzrav bawer nake Rüstem were li wî xe lê Rüstem lê dixe paşê yek jî gule berdin li hev nayîn yani şer dikin û me mîzrav Rüstem me mîzrav digire destê digire yekî zexme quvvete me mîzrav teslîm dibe hevalên jî vezekin dewleta Tirk me mîzrav nikare bigire Kurdekî tere digire
لو داری یاشار کمال کام هم هر او قروجیان او کسی گل دیجی رادبن یکسر هم دکوجن زارو که آن دکوجن تدید دم به سلام کشتن مدگو یا نظام خاین نظام هم خاید تل کدری دیگرن دبینن او نه خایدن حزر مدا خیانت هیه لکدری هاتی از بحث آوید کم او فلسفه ما براستی دست بکا انسانیتیه yani beri 10,000 sal hem bejin şitleyin insaniyeti hati abitin de Mezopotamya'yı da de çayın Zagros'ta dünya alem zane hem besn zane leyl servin nerxi hani gelek felsefenin üçebine le çava jahrin dagirker hareketiye meciyeme me dev juan felsefe berdaye yani ev devletin dagirker hattına ji felsefe me var girtine le me bi jahrawan çava dici felsefeye xo emravestiya ne ez bahsa yapık o çene buna devlet amacı efaye ne hiza Türka ne hiza Farsa ne hiza Irak jiber ku dvi dünyayı da prensipeke hevali neca kad devleteki bu milleteki به تنه هیز نکاره به دست بکنه دولت هری مزنج آمریکا بفکرن ویتنام کرد نیوی ویتنام آلیگریا آمریکا کرد اگر حکومت باشوری ویتنام نبیا آمریکا نکار بکرد لی وقتا چوجی دیسا با آلیکاریا باشور یعنی حکومت باشور چون نه هوشیمین یا آمریکا جو هوشیمین یا آمریکا جو ویتنام درخست هوشیمین نبو بیم بو بیم سروکی پارتیا نجات پرست بود نتو پرست بود امی دم آورن بحثا بکن هم مثلا ما رستم میورن رستم دگره اما مجرد بجه یا اویتا بکشن رستم بجه اتزانم از کردم من تشت گود از دکم لی از دزانم افتشت خیانتش اشترا خیانته جمراج خیانته بجه من اف خیانت چما کر پرست که من مجرد بجه چما دبی من خیانت نکر من ارکن انسانیتی پیکانی زاروکی من نام خارن من حقی زاروکی خود دا من تو گرتی من زوارا سوز دا مگو استه دگرم من مزراف دگرم من نگوت دینم تسلیمی وقت حوالی نیجا گو تو چی بکی گو نها تو تفنگی خود مرگوله تنی دخی از دربم دلمه دخی از چیا برینداری حتی برنگاس کردشم از بیجم برا درجیشی بردن کس نکاره من مزراف بگره جبر که از بریندارم حالی مرنی دامه او نکاره جمرات شک بیشم من هر که خانی درزگار بیی و زارو که من تیر بون میزه که حوالی نجا فلسفه کرد اوه نه فلسفه که بچکه او فلسفه کرد دکاره لسر دنیای دا شهران تنه بکه او فلسفه کرد دکاره لسر روی دنیای دا بندستان رزگار بکه او فلسفه کرد دکاره لسر روی دنیای دا لسر زاروکا لسر جنا لسر پیرمیر و پیرجنا و لسر نخوشا همی تدایان جور تراب که بینگه فلسفه کرد انسانیتیه اوینه مرحمته و او ده بری زردشی دوی زردشی به صدان به دهان فیلوزوفان هاتیه بینگه کرن کی جان فیلوزوفین بردام مازدهیزمی هم بینن برچه خواه هنوی فلسفه رستمی ببینن اگر ملتکی بری 2700 سال گوت به جن وک میر انسانه فقیر وک زنگین انسانه جوتکار و شوان وک دستلاتدار انسانه وک یکن او بنگه او فلسفه پشتی 2500 سال جان ژاک روسو بحث بیا کر جان ژاک روسو فیلسوف فرانسا گوت انسان وقتی دنیای وک هفته او فکر کردایتیه حوالی نجا نه هم بیشن ام رستم برتهام بکن رستم کرده زارگی خواه تیر کر دوسته که مظلوم و خباتکار و انسان و شورشگر رزگار کر و او تسلیمی داگر کرده نکر لی خواه بریندار کر یعنی دکاره زرار بده خواه لسر وی زراری جی دکاره ملتی خواه بپاریزه حوالی نجا حزبین ما پارتیین ما روشنبیرین ما ام چی دکن ام از خواهش دکن ام ناچه دکن کل اگر ام بیشن وک روشنبیر پرن نویسکار پرن ماشالله
ام پرن به هزاران شهیدین مهنن به هزاران سیاست و سروک نظام چک ما هر یک بس ساعتك روزيج ملتي خواه را بخيبت يعني ما زرار بكرج بو ملتي خواه آنها او تابلوی او کل باکوری کردستان لروجاوای کردستان و لباشوری کردستان و روجات کردستان هیه گلو آنها و صبیا نه حوالی نیجا ما فلسفه او کرد جبو خطرکاند جبو داگرکارا بردام کرد لتشتکی پر عجیبه حوالی نیجا هر تشت دوالیه او فلسفه او تجبو ملتي خدكي دكار دست بك انسانتي به لأيني فلسفه اگر تجبو داگر كراكر دبه داوية انسانتيه ام خدمت داوية انسانتيه دكن ببي خدمتي و ملتي خد تندكن بو مينا كوالين هجا هر ملت جگلك بشان چه بيه و هر بش اركا خدكه كابيتاليست اركا خدكه پرولتاريا اركا خدكه فئودال ارکا خود که گندی ارکا خود که زاروک ارکا خود کن جن ارکا خود کن ام دکارن روزه کوره وان ارکا بگهرن لوقتا ما او ارک گهرد او ارک دوی دیسا بردام به کی جان چینی دیگرن او تشتک دنیه ارک نای ترکاندن او ارکا کو یعنی او خدمتا کو آریستوکرات که دوی سنفه کدن بکه اگر نکر دو آریستوکرات جورتی را کر تو ملتی خواه جورتی را کی او برجوازی یعنی برهمدان یعنی نان چیکرن خدمتا به پرا اگر او سیستم چیکر تقایل نبیو تدکاری راکی سنفه که دن داینی اگر تدانانا او سنف چو ملتی ده سخت مینه ملتی سخت که بندست کرن حوال نهجا بری 5-6 ساله پارتیا که بو پارتیا ترکیه işçi partisi پارتیا کارکرین ترکیه او پارتی جب بو لپارلمنتوی هندشتات کر و دناوان دا مافی فقیرا مافی چینا و شورشگر وان دم جیرون زانن بحثا شورشگری دادا کرن بحثا کرداشی کر او پارتیه کو حوالی جو بالا خو باش بدن او پرمیمه او پارتیا کو لترکیه جب پارتیا کو بحثا شورشید که پارتیا کو دجی ظلمید که حتی ناگل و افتش فکریه یانج مجنه فکری bu پشتی کتابه کی من فکری ام خواه تست بکن و حوالی نهجا جبیر نکن ام وقت خواناس ما بریارک دایه ام برس و هر تشتی دن لی او تشتی کو بدن ام لی کلین دکن و تشتی که دنج بیجم اگر ما برسم نکاری بدن یعنی ایر راستی ام دی بجم نزانن وقتا ما گویم نزانن ام وی تاری لید کلن رونحی دردخینن ملتی کرد را تشتی که تنزانی بیجی دزانم خیانت احریم مسنه جبر کو او زانینی و ملت چه به صدان به هزاران انسان ده به قربانی تشتی که ام نزانن ام دی بجن نزانن تشتی که دزانن جی امی فری هبودو بکن حوالی هجا او پارتی به هجا بوران سروکیوی لترکیه سر کارکره حتی بورکستن کرن یعنی کارکر روشنبیر او دبین برجوا بچوک شاگرد خوندکار اوانا بون لباکوری کرسان کی بونزانن کردین آریستوکرات همی مالباتین فئودال هم دبیجین یا آریستوکرات جدیار بکر بگره حتی وارتو قرسی چقاس مالباتین مزن هنن همی فئودال او از نبیجین فئودال ترک دبیجین او پارتیا کل ترکی برجوازی دش بو برجوازی ترک دولتا ترک دش بو حتی گلک جبکرین واجی دش بو yani hemi sınıfın Türkiye ev partiye cebin tedayı da dıgırt. Leyli Kürdistan'ı ev parti kurt bu. Çıma? Li Kürdistan'ı proletariyatı ne bu? Li Kürdistan'ı sınıfeke revşenbir şey ne bu? Hep yazı dınav Türkada bu. Li çi bu? Aristokratın Kürda ji Türkiye zedetir dukhastan rejim bibe demokratik bibe azadî dixwastin ji ber ku ew Kurd bûn bin dagirkeriyê da dijiyan û ewana bi her awayî aliyê ziman, aliyê milkiyet, aliyê hukuk da dihatin binpêkirin. Paşê hevalê nêja şoreşker çi kirin? Şoreşkerên me Kurd evên ku bi îdeolojiya Tirk hatine xemlandin li Kurdistanê wan feodala hemî ji ortîra kirin. Wan aristokrata zayıf kirin, fakir kirin. Hinek ew an wan hinek ji dewleta ev tiş kirin. Çima? Ew gund çima hatin vala kirin? 3000 gund ne bi tenê aliyê aborî da Kurda asteng bike. Aliyê sinifên Xurt yekî bikare be şoreşî bike ortîra kirin.
Eğer İrol Bakırı Kürdistan herkes bir ken bir halvesteki laylaylom revşen bir meyku kaşu civaka vicdan u namusa Kürda girtiye destek ev bile eğer mezara serkabını mina haneke gibi fikre ev be haysiyetiye ve gerine tişteki normal yani normalize bike şiber be ne ku ev şoresker ideolojiye ki nuanin millet vertin nahir ev ideoloji bir tane payanda bu payanda yani خون وک خون بو اوی آرین ببی آوایی ملتی کرد سنف آخواه یا به حس یا کو بکاره به جواکی بگرنه او جواکی بگرنه جور ترا کر چه کرن همی آقایان گندیوان والا کرن او آقایان که هزوان هیه و همی پارتیا چپ کرد کن yani بفکرن او پارتیا که پاشل کردستانی چه بو ریخستنین کرد به سایه وان دا خورد چه کرن او partiyen Kürt çün dijivan ağaya şer kirin avana tasfiye kirin ye mayj avita Hamza devleta Türk ev aşirin ku bi salan diji devleta Türk ravestiyana Kurdiyatiye di Parizin u şoruşu başur ali kari dikin avana bun zilamın devleta Türk çima ev bi sistematikat kirin eğer tu dixwazi milleti Kürt bin dest pêlî tu mecburi sinifên wên behêz ji ortêra bikî çima ji ber ku hevalên hêja اری رزام ام کارکرن ام کتکارن همیشه رزام هیه سنف هری مظلوم کتکارن کارکرن و گندینن و شورشی دا ین زار که خواهد دنج اون لی نرخین ملتکی جالین ملت سنفا سردستی بردام کرن جبر که ریبرتیا ملتی خواهد کن او سنفین که آریستوکراسی هم دبیجن حتی دمکی کردستان چه به یعنی شورشک چه به اف دویابون بجیانا جبر چون جبر که زمانی کرد وان دا جیاندن جبر که دنگ بیج ل اجاق وان دا مزند بون جبر که مدرسه این کردی یا که تیدا ایدئولوژیا کردی هیه دوان دا چه بون ایجا حوالین هیجا نه هم بیریم برهف 40 ساله باکوری کردستان 5 ساله حتی بری یعنی مرتج پیکن ندم دست بکرن بری ویجی تفگر هبون و او تفگر جی پر بحث چپایتی کرن yani ona nikarin یک سرخ پاکش بکن دادا کوبه حتی او 49 بیجین تفگر وانشی Kürdistan ziyadettir. Nibisin doktor Şivan Cihan'ın, Edina Cihan'ın. Yani Kovaravan heye Fırat u Dicle. To bibini to kaydı bizili Kürdistan'ı sosyalizmi çetkin. Başe, hun Kürdistan'ı sosyalizmi çıva çetkin. Yani vakti ve sosyalizm çekir fabrika heye yani fabrika biden kaptandın. Karker na. Velateki gündiye. Hun velati gündi de mecburen velat berhem bide berdam kirin. Dikarın heneki demokratize bikin. Leçiye ev ecevit ku ah belaft kir ya. Evci mizaravi mesele adaleti bu. Eğer Rusya bu hammi Kürdistan'ı vusat kir. Hammi Kürdistan'ı vusat ne kir? Leciye ku başuri leciye ku dev dori Merdin Urfa vandaran ev aşirin mezin hebun vana zayıf bikin jiboyu eftişkirin. Jiber ku Kurdiyati berdam kir. İşte havalin hece vakta sınıfa serdest çu aşirin mezin çu ev gün tekçe. Naha meze bikin gündin Kürdistan'ı hammi tüne bune yen mayi gün bunu derketine. تو هر گنده کی جیه که تو میوان بیتنه بری تو چی گنده دا او گنده دا عشیر هبون او عشیر تا میوان دکرن دا تکیلین سیاسی و سوسیال وانتشتران داتنی چی بون سنفین بهیز را بون نه هم مذهب کن بینیم برهف حوالی نجاب کردستان باکور yani Bakır Kürdistan felsefeye ki nuhat bir açın bizim sosyalizm nizam çık gerçi despekeden hizb gotun em despeka medyayının tevgera medyayının evvek gotun bu li fikre ki nuhat raste es kabul dikim her yekin ekli marksizm henekli leninizm henekli maoizm de fikir hatın khort bun perji khort bun serdast bun pencir ikhstin hebun rend khrab khabitin hem yaj rezamin heye le sistem avan mahkeme dikim ev sistem jiboku Kürdistan çene be hatı baba kirin و او به های بود زخواد تنه بود بسر پارتی یک ما او سیستم آخر دانی سر سیستم اکوسا دانی کو او سیستم جبو که تو جداگر کری رزگار بی گرز یو سیستمی رزگار بی رحمتلی اوران کتان دو گوت جبو که کردستان چه به دوی او سیستم آکو لکردستان حتیه دست بکرم به ناوی پکه که او گرز ورتی رابه یا جبو گهره جبر که او دولت زیدتر آستنگی سرخواب نید کن جبر چه جبر که او فکر و رامان بری تنکریه فکر و رامانه که نوع کردیتی نانیه بردواما فکرین چپین داگر کر بردام که داویاوی تنه
Na ev dikare heval dikare bir yere itiraz bikin. Em fikri xwe aha binin berhev. Kıyas bikin. Analoji bikin. Li Bakurê Kurdistan fikrê kevneşopî belav bû. Ji ber sedemê wî perin Kemalizm sinifekî nû çêkir, Kurdayetî tune kir, asimilasyon kir, xwendin zêde bû. Bakurê Kurdistan bi Tirkiye re kirin yek. Fabrika, berhemdan, İstanbul, bajarên mezin Kurtê re wenda bûn. Dawiya dawî da fikir û ramana kevin ya Kurdên eşairî ji ortê rabû. Baş e. Li Başûrê Kurdistan bilexsî wî. İja li vê derê ez ê behsa kesekî din jî bikim, asıl mijara ser radikalizmê ye. Ez ê ya bêjim, li Başûrê Kurdistan bilexsî wî çêbû. İngilîza şer kirin, Barzanî û hêza xwe berxwedanek mezin kirin. Iraq şer kirin, revîn, çûn, hatin çi kirin, lê axên xwe dawiya dawî da bin kontrola xwe da girtin. Asimilasyona Iraq zêde têda tevlî nebû. Hencî tevlî bûn. Alî Kerkûk û Silêmanî wan dere bû. Lê alî Behtînan û Rewand û Zewan ciyên ciya Iraq tesîr nekir. û Barzanî ew hêzên xwe dît. Ew hêzên xwe ji asimilasyonê ji belavbûnê rizgar kir. Hêzeke wek Kurdên Bakur dibêjin feodalî berdav kir. Ew statuya ku îro çêbûye saya wî hêzê da ye. Eger ew hêza kevneşopî, Kurdayetiya kevneşopî, Kurdayetiya ku li ser milkê xwe dixwaze desthilatdar bibe, ev armanc hebû di wan da. Ev armanc bi rêya kitêba were yan bi rêya kevneşopî were eyn tişt e. Ji ber ku di dunyayê da du sed dewlet henin, evane hemî bi felsefe nahatine ava kirin. Hineka bi tabiî, bi xwezayî hatine ava kirin. Mesela Libya bi 12 aşîran hatibû çêkirin. Kadafî wan bi rêve dibir. û dewletekî gelek rêkûpêk bû. İja gelek devletin bu sehenin. û ji xwe Ewropa ji berî devlet wisa bûn. Devlet yekser bi Napolyon şunda devletin modern derketin. Berê wî jî eşîrekî xurt dibû, qiralekî îlan dikir, herkes dikir ber xwe xwe. Yani devlet xwe bi xwe ew e. Yani feodalizm yani devlet e. Feodalizm mana devlet ye. Di dema berî wî da jî devlet henin, lê devletê ku em asıl bahs dikin, aslen ser mülkiyet, devlet li ser mülkiyet hatî ava kirin, feodalizm ye. Ji ber wê yekî nivî devletin dünyayê xwe feodalin. Kurdistan jî eger bi saya wan feodalan biva devlet, yek ji wan devleta dibû, paşî bi tevgerekî modern dikar bi xwe biguherta. Lê tiştekî pir ecêb e. Mustafa Kemal devleta xwe ya modern ji xwe bi feodalên Kurdan re çêkir. Ew hesta welatparêziya Kurdistanî bi siyasetên gendel, bi siyasetên gemarî û sextekarî û hinek ji zafiyeta Kurda fayde kir, îstîfade kir. Kurd nekarin rola xwe bibînin, Mustafa Kemal evî rolê pêk anî, Kurda xapand, wek şervan bikar anî, devlet ava kir. Baş e ew feodala ku ji bo Tirka dikare devlet çê bike, ji bo Farisa dikare devlet çê bike, ji bo Araba devlet dikare çê bike, çima ji bo xwe dikare çê bike? Bo çi? Yek. û ew devletên din ji xwe feodal bûn. Arab feodal bûn, ew jî feodal bûn. Mesele ev e hevalên hêja. Eger tu milletekî ra dixwazî ji derva midaxil bibî û milketa we ji destê wê bigirî, tu mecbûrî fikrê wî berjêr bikî. Zimanê wî berjêr bikî. Dîroka wî berjêr bikî. Tu evî sistemê wisa baş bikar bînî ku êdî ew bi xwe bikin dinekî. Evyar ez dibêjim dijberiya Kurdistan. Ew dijberiya Kurdistan bi xwe îdeolojî ye, bîrdozî ye. Di nav dîn da jî, di nav bîrdozî modern da jî ev hatiye bikaranî. Çi dike mesela dibêje Kurdî zimanî ne? Ve hatta viya tedî hinekî heneka dikin Musa Anter di mahkemedan tişta dibêje, yani ew tiştên bê serûberin zimanê Kurdî ji kêmtirîn ji Farsî, ji Tirkî û hatta hinek Erebî Sûriye jî, Erebî ne yek zimanekê. Ew jî bêjme ve hevalên ce. Pêncî devlet heye, pêncî Erebî heye. Zimanê Kurdî kêmtirîn qasê wan û belkî ji wan zêdetir, xizmeta xebata siyaset, zanist, felsefe dikare bike. Lê tu daîm ew berjêr bikî, çi dibin? Hemî potansiyela milletê Kurd li derve xwe îfade dike. Ev çi çê dike? Ew felsefa Kurd, ramana Kurd tune dike. Bo mînak, min berê çend roja behs kiribû. Ji bo ku li Kurdistanê felsefe pêş bikeve, edebiyat pêş bikeve, ziman dibe. Zimanê me jî heye, tiştekî dimîne. Xwendin û nivîsandin dibe.
همه کردستانی دا خواندن و نویساندن تنهیه بفکرن حوالی نیجا زمانی ما به سالانه به 100 سال نای بکارانی باشه چوا بو او لسوید لروسیا لباشوری کردستان لباکوری کردستان او ادبیه چوا درکت که گلک شرطی زحمت ویجی پرن یعنی او مجال سخن آدن جبر که زمانی کردی پیش که زمانی کردی ببه زمانی رامان یکمین مجار دولتیت که پیش جبر ویه که دولت انداگر کر اویا به دستی مچید کن و ام به زمانی وان به ناوی خدمت آخواه به ناوی فلسفه آخواه ام خدمت وان کن ایجا نه باشوی کردستان مثلا تمام کن ملا مصطفى وقتا او عشیرین خواه پاراست و شرکتی نبو بنکفت بندا کر لی وقتا اشعری بجی بفکرن حوالی نجا چوا دبه او انسان او براستی یعنی چوا بجم یعنی براستی شاهدماری ملتی کرده بلا مصطفى بارزانی خود رحمه خالی که او انسان چوا کر او عشیرین خواه کم کر اقناع کر که ببه محابات آلیکاری محابات بکن چوا دبه نه بفکرن فئودالیزم بریاره که نتوی ده اگر دوی فئودالیزمی دا فکره که نتوی فلسفه که نتوی نبیا محابات daha çekirin. Hunduzların parasına mehabat ve hemmişleri mehabat jali peşmergi Mela Mustafa diye kirin. O Mela Mustafa به هزاخواه سیاسی و اسکری هر حالی دا خدمت مزن در جیاندرا محاباتی دا کریه. باشه اوجش کیا چوا کر به 500 اسکر در باسی سوویتی بو. ویاج بیر نکن حوالین هجا. او مشا سوویتی در دنیای دا گرینگترین بزاوک سیاسیه. او 500 مینا زارو که جدای که خواه چه ده به لی او بند آخواه ناقتینه او بند دمینه او مشا درش مینا زاروک و دایکا خواه چواد دگریدان روحی خواه به گیانی خواه به اوینا خواه او مشا درش بنده که دنابینا دروکا کردستان و مشا درش ده هیه او مشا درش ترکبتی بوم وگر اوان شورشی دا دست بکرن بفکرن حتی ملا مصطفى ودگره 58 دوان 30 سالا دا آشتیه که هیه حتی 61 و حتی شورشی در کردستانی دا پل نالوه حوالی نیجا پلک نالوه اگر او بیارا 46 دا چوین 58 دا هاتن او 12 سال رشایه که مزنه لیدیش از ملا مصطفى ببی مشیخه و به رادیو اریوانی و تشدیدن ببارن به خباتین خواهی سوویتی و پاششی به رادیو اریوانی و خباتین دن کوبارج درد کبن هیویه که نو چه کرن هیدی و وگریان هیویه که بوسا مزن بو حوالی نیجا یک کسک جوی مشه ما دوج ما بحث کرده بو پرتشتکی مهمه نها مجارمت سروی و هم فلسفه کرد سروی شخصیتی بردام بکن چما هم شخصیتی بردام بکن اوجی هم بیجن چوا بویرا رستم ده رومانا یاشار کمال دا او قاس گرنگ فلسفه کرد رامانا کرد تمثیل دکه او شخصیت که هم نها بحث دکن دناب ارتشا ترتا اسکره کی یعنی نه ارتشکی نورمال ارتشکی جزاکری yani livaya ki cezakiri de çava çedbe emi bahsayı bıkın. Kesek jivana bi tevi havalin xwe de li Sivasê li Tirkiyeyê bin sürgün alayı yani eskerên ki sürgün kirî eskerên ki ceza kirî li bajarê Zara. Li wê derê insanek heye di navbeyna 1956 da teqrîben eskertî dike. Eskertî dirêj ne esker berî davjin hepsî nizam çê dikin. حوالی نیجه او ناوی انسان نجوی وارتوی دمه که درجه ازو حوالی مین خاناسی ام لکل نکمزن سروید کن براستی تایبتی بیجم حوالی تاجدین خباتکی پر باشکر سروی لکل نکمی درو درجه هیم او خبات ام مچما چیکر چه تایبتی اوی هیم geleki sarıken mehanen gerek keseti men mezenhanen yani de droga kurta yani umbejin setsala david ambejin Mahmut Berzenci bigrin Halpegi Cibri bigrin Rafşembira hatta ambejin Doktor Nuri Bedirxanan ki setan
keseyetin dilsoz henin. و اونا شورش کرنه اونا جیانه که فداکارانه خدمت ملتی خواه کرنه لی چینه بیه سبب این چینه بونی هنن امی بس بکن لی داوی دا خباته که جبو بزاوه دولت بونی حتی جوانه یک بیجم مثلا بری شری یکمین به امی مجارم پیش مدام بحث بکن یک هیا کسایتک می پرمزن ملاسلیم ملاسلیم امی بحثای تایبت بکن اوی براستی خو بخشه که فیلوزوفه که پرمزنه هم عالی فیلوزوف پرمزنه هم عالی نتوی پر لکولنت که داویدا حولدان ده تر باجار قازمه هیه لوی داری دولتا کرد اعلان دکه ام هفته پیشامه ده سروی نویسه که امبلاغ دکن دولتا کرد اعلان دکه yani Hızra devlet bini avkas belabiye de hemi milleti kurda Cenab-ı 1914 hatta berivici yani meşrutiyete yekem dest bikin deme Osmaniyada tabi Revşemiri Kürtli İstanbul hatta Mahabat Rönesansı ki fikir, roman, felsefe o devleti kurdiye ji çile hat şunda jî belê Rönesansa ki li ew Rönesans ji bo jibîrkirina fikir û romana kurdiyetiye ew Rönesans di nav Tirka da di nav Ereba da û Farisa da tê helandin û ev wek sistemek tê çêkirin em ê nav sistemek çêkin dixwaz saziya wî sistemê jî heye Tirk û Ereb û Faris bi hev re paktekî çêkirin ew pakta jî ji bo pêşiya serxwebûna Kurdistanê li berê wê romana Kurdî bidekirtin evana bijarê dûnin em ê pêşerû de bas bikin na em tê ser dîsa ser felsefeya Kurd li ku derê vedije û armanca wî çi ye hevalên hêja felsefe çi ye em ê vira peyvekî bêjin divê ava mühîm e felsefe gelekî navê wî henin zixwe em ê heftên pêşanme de rêkopêk dersên felsefe bidin û li wê derê jî behsa felsefe û beşên wî yani felsefe li ser kîjan babeta dikare xwe pêş bixîne mijarên felsefe çinin disiplînên felsefe çinin metodên felsefe çin em behsa wan bikin ew sistematik felsefe ye lê felsefe wexta tu behs dikî felsefe ew tişte tu fikrekî yani fikra bingehîn ya hebûnê li ser hebûnê tu li ser zanyariyê û ser nirxê fikrekî sistematik çê bikî terê nake ew fikir bikî şeklê jiyanê xwe heta wî çawê tu nikarî felsefe çê bikî felsefe eger di dervê jiyanê de bimîne ew nayê felsefe qebûl kirin ew dikare her tişt bibe dikare be îdeolojî dikare bibe dîn her tişt dünyayê de bi sedan dîn henin nehatine bîstin jî dünyayê de bi hezaran îdeolojî henin qet gundekî de ji tesîr nakin li felsefe nefsa ye felsefe xwe li ser axekî şeklê jiyanê de dexuya kirin ji ber wê yekê ye sîstema Çîn sîstema Aztekyan, sistema Mısıryan, sistema Yunan, sistema Araban, Kurdan û Avrupayyan ew qas jî hev cuda ye ji ber ku ew li gor xwe felsefeyek çê dikin ew felsefe dikeve jiyanê de şeklê jiyanê wan diguherîne yani felsefe ne ew tişt e ku tenê lokale da çend rewşenbîr werin cem hev bahs bikin nefsa ye em bê heya xwe di nav civakê de felsefeyê dibînin di tevgerên jinan bigire heta kevneşopiya wan ji baweriyan bigirin heta rojane têkiliya wanê ku şexsî ticarî ev tiştan da bingeheke felsefe heye û ew felsefe dikare ew millet pêş bixîne ya jî dikare baş bixîne milletê Kurd ji ber ku felsefeya xwe terikandiye hêza xwe jî terikandiye wexta hêza xwe terikandiye bûye hêzên xelkê ev ya çawa çi bûye em ê niha bahs bikin hevalên hêja dema 1925 û gel bin serıldanek dest pê kir di Kurdistanê de berê wî jî dest pê kir koçgirî biborin min xelet got yani serildan herî mezin min dixwazim bêjim dawî de wexta serildan çêbe şoreş çê bike çêbe çi tişt çê dibe yek fikir pir tev dikare gengeşiyekî mezinê fikir çê dibe yani ew millet yûnû ve dest bi xwenasînê dike xwe fikra xwe dubare dike gengeş her malada gengeşiye ye du şer çê dibe şer wexta çêbû çi dibe cî tê guhertin cî ku şer çê dibe tu dest pê nekî tu direvî yani xelk koç dike yani koçberî belabûn civakê da demografî çê dibe
بلاف دبه او دموگرافی هم ملتی بلاف دکه هم آلیه که جی ملتی یک دکه بو میناک ام بیجن کرد جی باکور دچن مخطی زورات دچن باشور چه دبه فکر و رامان تبهر دکه به یک جوان جی ناوی وارتوی نجویه او دجیانا خدا جی قط ترکی نزانه بشتی شورشی دچه بقتی والگور که من لکولین کریه دو تایبتی مزن هیه یک کردی برخواست قصد که دو سلاح هم پرهزد که سه حسبان پرهزد که حوالی نیجه زمان یعنی دنگ بیجین دو سلاح سه حسب بنگه ها اگیت کردایتیه اف خورچی یکی بسایه yani eğer Kurdeki dinav kultura Kurdi da bi dengbêjiya xwe bi dengbêjiya milletê xwe yani bi çîrokên milletê xwe mezin bibe bi zimanê xwe bijîn û hespekê xwe hebe û silahê xwe hebe ew ê demî şoreşger bû ji ber ku ew taybetî ji aliyê dagirkera dahatin belav kirin ziman tê qedexe kirin hesptê kuştin silah tê destanîn Kurd tu nedikî Mele Mustafa fırsat ne de dagirker eftiş bikin میزکن حوالی نجا او کرده کو اف تایبتی خوان دانا نکریه چاوا به میلیونا احتمال اکی دا خودی کینه بارزانی و تفگر بارزانی دا رنگ کی فکر چید که اری حوالی نجا ایرول باشوی کردستانی یانجی کردین میدن یانجی ام بیجین لیکولین وارین ما دکارن وام سر نزالیم ام جی نزالیم لی ام لیکولین ببینن ام وی چالا کرده اتی بکولن ام وی تاریا کو دبن سیا داگر کرا دل کردستان هاتی آوا کرن ام بکولن ام دریایا ببینن هن نزارم لیم دیدانن و گلک دلشاتن جیوالی نجا گنجرمه دخبتن الورا همی گنجرمه گچو کر جوان رزی سلاوی خود بجم همی چاویان ماچید کم براستی بفده کارنه دخبتن حوالین من ایجا من چکر حوالین جا داویدا من کتابه دید کتابه ترکی سال 1974 کتاب دستم نه ببر هفته 5 از او چای تیم آماده صنفا یک بو اتشتک وسابو حواله که دامن حواله که پر باس بو حواله که رفشنبیر بو او صنفا زور دا بو ناوی عبدالرحمن گمگم بو تو خازم ناوی بدری بیجم ناوی که گرینگز بو منیتی جمرا گفت زینل اوی رومانی بخونه لیته دا وارتو نجوی وارتو هیه بالا خواب دستر من خواند به حمد قر او رومان مش تسیر کرد لمقابن ويداميان پرتوجبن يعني ابز ستالين لني هوشيمين امكرال قبرال ما درفتن ما بارزاني نتخوان ما نجو فقير دنابر پردوان دابو لجيانا مدا تسير كر طبيعات يعني قانون گردوني وسانن فلسفه او دوسي پیوين کو نجو مخوانديه همي جيانان بردان كريه اگر ايرو از دناو يعني اونا بحث بكم رادikalizma kurd هيتنه ادویجم تنه اگر هیه از رادیکالم او رادیکالیزم اگر مده هیه لسر من دوی رومان شوندا به سدان تشخاندره لیه هری به تصویر بری باوی من علی زوزان او یک مینا نجو بو باشی او نجو که من کتاب دا ده کتابا محمد کمال دا خواندیه باوی من علی فکر و جانی دا بسابو لی نجو به شرع خواه به پراتیک خواه او فلسفه اثبات کرد نها امو خناس اوی لکولین تکن خلاص بو حوالی نجا تو خازم بیا بیجم ایرو او نجو اما برنامه پیشامه رو تایبت سروی قصه بکن اگر فکر وی نجوی که دناو اسکریت ترکادا دناو وی ظلمه دا او فکر کردایتی او فلسفه کردایتی چکریه ایرو در حق وی دا 3-4 کتاب هاتوان نفساندن اگر او ایرو هنکی خودی حزب و حزب و کادر هبیانا باور بکش خودی نهال روجرات کردستانی دا بچوک انجی مزن دولت اکی محبو او کی جان فکره او رادیکالیزم از ناوید کم رادیکالیزم تنه از بحث بکم لی دناو کردایتین که تیک کرن یعنی تشارون کردایتی دو کردایتی هیه تشارون کردایتی خودی مال کردایتی ام بحثا خودی مال کردایتی کن ام تشارون خلکی نابن سلادین ایوبی خواب یا گوتو بو لی خینجی ویجی شیخ محمود برزنجی جی انگلیز را گوتو بو هن کینن مدکن والی خواه از کیسری کردستانی به او فکر
یه زرادشته حوالی نیجا. او فکر یه بابک خورمدیه. او فکر یه احمد خانیه. او فکر یه ملای جزیریه. او فکر یا ابوالوفا الکردیه. او فکر یه علی زوزانه یه نجوی وارتویه. او فکر یه شیخ عبدالله نهریه یه ملا مصطفیه. لی ده حتی نها نویسکی اوی فکری وک دولتکی سربخه تشتکی پر احتیاطی به کمونیستکی ترک او جی اسکر دای قبول کرن لمخابن او قد نویسکی در باست بیه امی بردما پیش آمده بحثایی بکن. بیمین خوشیده جاویم ماستکم کردستان سربخه قاسی شه داماری به نیزکی میه ندوری میه. بیمین خوشیده